Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Narabian ka manan na nagawid si Kamartin. Napnapanam aya. Nagkukuyog kami lang kadagiti katrabahwak, nanang. Amuyo meten, nagjajaming kami. Kanayon latan day ta jaming-jaming nga ibagbagam. Ay, Di da ka pa yun makagiddan met amang rabi dito'y balay. ninanang met, baybayan na kadilatan. Baruak met, isungawan ti parikot. Ay palpalagipan ka laang anak ko. Amumat nga agraira itan ti kinadakes. Amang ano niya ti mapasama ken ka. Kabalak asalak ni ti bagik, nanang. Kan may sa anak met aman nakirikyar. Amuyo day ta. Ay addaak ditan. Hanggang kasanon, no si katipagtripan dagiti awanan manak na kamatattao. Di kayagdanag kunak manen, talumiklikak iti gulo. Ngamin, saan kayo akayat nga ikan iti sakit ti ulo? Ikarik day ta, nanang. Ay, diskargayo ka no dyan sa katrak alandaw. Di mo mapabasol ni Nana Tasing. Tapon mo madagiti imbagana kahit. Amok day ta, Ador. Isul na lang tam amunak, met. Saan tayo mat nagsapsapol iti gulo no rumrumwar tayo? Ken may sa, pilpilyan tayo mat ipapapanan tayo. Saan tayo mapapan kadag iti nagulo a lugar? Sa bagay, pudno mo't kit di day ta ha. Iso ka na yun nga ibaga kininana nga awan ti rumba nga pagdanagan na. Istrikto ni Nanang mo niya. Naku namon, ngayon nadungo kanya. Madlaw ko mo't kit di day ta. Basta ngamin no datayo di balayaw. Saan nagsarday ti pa magbaganakan ka. Mairamraman kami pa'y. Pasensyaan nyo ni nanang ko. Talaga akas day na. Awan ang yaman na day ta. Nagasat ka kit di atakas di ni Nana Tasing. Pudno day ta. Ngam kadag iti sana makamamukan ko ana. Sa bali ti pangipagarupan da. Di may kaskaso ida. Deliver na kayo. Makunami na simpati inam. Manong Martin, pakikargayo ka nun ititrak dagiti order ni Mr. Cheng, kuna ni boss. O, at iti resibo, tapno amuyo ti ikarkargayo. Si kamat ay da. Namin ano ka din nga imbagakan ka. Di nakawawagan iti manong. Ha? Makatawan lang mati inaunaakan kakat. Ala, wunin. Martin. Kasta di nasamsamita denggan. Sika talaga. Siyak man ang tinakitam. Agpay sumati bagbagakan ka. Awan kayam. Nagbalon ka di. Saan nga rod? Tadya akong naisamira tinagluto itay bigat. Mga naktulangan iti karinderya di taasidag. O sige, agbidan tanto nga rodin ha. Ngamin, sa anak mo ta nagbalon. Madlaw ko sa bali ti tamam ka ni Aida ah. Sika talaga, tila madlaw mo. Agpaisunod namin. Aklo nam namin ay. Sika talaga. Sa bagay, saan mo tadakas? Nangunang, pagpalabasan lang iti oras. Ha? Kinapod mo na. Ado kadag iti katrabahuan tayo ti agkursunada ka ni Aida. Napintas namin na talaga. Pure addan duang anak na. Ay, si Kamet. Saan man aday ti pagsaritaan ta? Madingaminan ti sasawan ti katrabahuan ta itiliklikodan na. Oh, apay adi ka matlamanganan, Martin. Kit-kita anak matlaktan. Nakapinpintas ka namin na talaga, Aida. Maaglaan ti lalaki asaan nga gusto ka. Martin, anya ka kadi. Mangan kan. Madamdama laeng aglokaton ti pagtrab-trabahuan tayo. Si Kamet. Anyalat oras ni. Kaum umay talang dito'y karinderya. Kumpurmi nga mi nga ibagbagam. Kat addata dito'y karinderya. Ha? Oh, sige nga rad. Ang itulod ka inton malama. Ha? Panghasim ta manugot ka kuma. Di na kumamot pagkidkadan. Ay, rabi iman na nasimangpot ka.
Saan kamot nga agat arak? Di mo kunaan na nagjamming kayo manan kadagiti katrabahwam. Ninanang mat. Aglisi kayo na pastor kanda ko mamat. Mala, sumragkan. Adain lasin ko apang rabyam. Adain dyan kusina. Agyaman ak nanang. Talaga mabisina kun kat. Ay, kunakon kat. Talaga asaan kamot kit di anak kainom? Kabisado ka nga minan. Saan ka amangan no sumangpet ka anak kainom? Sa dino aya tinapnapanam. Di talang igigid, nanang. Mala, inak nga rod manganan. Kalpasan na, agi na akon. Pasensya ka no inawagan ka pa'y laeng. Nga oray adala man tirabi eh. Agyaman ka ata na paturog kung dagiti anak ko. Tano saan? Jak sumbatan ti awag mo. Kasta ka di. Naimbag lang nga roden Oh, aping imawag ka, Martin. Kwa. Kailiw ka ngamin, Aida. Anya? Kailiw na ko ng agkadwa tala itay. Intulod na nga rod. Saan ka di? Dayta nga rod kat. Agkadwa talang itay. Ngam talaga kailiw kan. Jak makaturog. Sika talaga, Martin. Maturog ka kitin. At dapat trabaho ta inton bigat. Panagkunak kat makaturog ak meten. Ngamin, nakasarita kan. O ala, agi na nata nga roden, Aida. Bili ba ka? Naggagat ka ng trabaho, Martin. Inspirado kan sa? Sika talaga, Ador. Siyak man ang tinakitam. Ado ti trabaho tayo. Iso ka sa pulang ti agaget. Amang ano makaungat ni boss, nagsadot-sadot tayo. Nipos ti pampanunutan mo, no adda sa bali arason. Anya? Anya kumamot ti rason. Diyan mo ka. Na, andan sa kayat asawan day ta panag-isisam mo, Ador. Sika ti makamoy ti dayta. Sika talaga. Alagi din. Tulungan na kon. Tapno may deliver tan dagiti order. Umay kan. Aida. Sumagmamano na bulan nga agar-aramakan ka. Nujak mariro. Agarop indam abulanen. Siguro. Umdas matanday ta apanawan. Tapno mapanagnakam anapod no ak iti intention ko kan ka. Martin. Sapay la kumatada positibo a pagbanagan ti amin. Talagang aming ngayayatan ka. Awan ti maibagakan ka, Martin. Taul ti mo ti dua nga anak ko. Ibilbilang mo nga anak mo. Naas-asidag sapay yung tiriknadakan ka. Ngam iti siyak nga inada. Agasam, tatunggal sumangput ta dito'y balay no itulod na. Si kaadagos ti pagpaubaan da. Inayat ka. Iso nga impatag kumutan dagiti anak mo. Martin, awan mat ti makitak arason. Tapno jak aklunan nga ay ayatan ka man. Agpaiso, Aida? Wan, Martin. Ay ayatan ka man. Unay-unay. Anya akaayan ayat nga ibagbagamat. Inaklon na kami ng tiar armayak nanang. Iso ang nakaragrag sakak. Kat siyempre, sikat ikayat ko akaunaan ang makaam mo. Ay, unay kan, anak ko. Sa bagay, itan sa laang ngamin, amaadaan ka itinobya. Nanang. Ang yamnay, ipalagip ko kan ka, Di ka unay, taamangan no di muntokit di mabailan no masakitan ka. Ni nanang mat. Ibagbagak lang, anak ko. Tanay, adon dagiti nagbalin amaag gapo ken ni ayat. Kat jak kaya tamairaman ka kadakwada. Tito Martin, kayat ko ti ice cream. Sige, neneng. Mapit lang tag-order ta. Urayan talang dananang mo, kanyading mo. Nagbayag damat, Tito? Napandabit gimatang itigatas ni ading mo. Siyempre, agtalo lang titawan ni ading mo. Mabayaganda siguro, tapila iti paggatangan ti gatas.
Ngam kayat konti mangan iti ice cream. Wen ka di. Oh, Martin, kunak man no nag-order kayon. Ne, adda kayo madgaya man. Saan pa Inuray da kayo. Nan, yag mo ni Balong, tas si kanti agorder. Yurdaram matan iti ice cream ni Neneng. Asino dagi kakadwam iti ayan mo alamisaan, Martin? Ti kaayan ayat ko, Mang Delfin. Aya, asino ngay dagi ubeng? Anak na, Mang Delfin. Anya? Wen. Panawan ka pa'y dito, Manong. Tay nakpay agsiar, tapno makaawid kamin. Martin, agyaman iti panang kuyog mo kada kami nga agiin ha. No saan da kala akadwa, sigurado narigatan kami iti irurwarmi ita Domingo. Anya kalakid din aya. Awan ti rumbang apagyamanam. Ar-aramidak lang ti responsibilidad ko. Martin. Ulitak. Ay-ayatan ka. Isong ipatpatag kumutan dagiti anak mo. Amo, Martin. Nakaragragsakak tanagam amuta. Naragragsakak pa'y tainayat nak. Nagasatak. Siyak tinagasat. Tauray no kasto iti sitwasyon ko. Inayat nak. Agasam ngay. Duan ti anak ko. Agdumadapay iti ama. Taagpadamat ama nangan lilaw dagiti imo na alalaki nga inayat ko. Ngam kinayat naklata. Kat makitkitak no kasano nga ipatag mo dagiti anak ko. Gapot aday tati rumbang. Amom ka di, Martin. Diyak man la pulos nakita kadagiti dua alalaki alimabas iti biyag ko. Tikas iti aramidam ita kada kami. Si kakit dimat. Di mo lagi pan ida. Napalabasan day jay. Ti kapatgan ita kat ti agdama. Tandaanam day ta. Kasano nga roden. Agpakadak meten. At dapay ngamin papanan mi kadaador. O sige, aganat ka ha? Awagan naktuno nakaawit kan, tapno mo. Anya nga adda anak na ibagbagamat si ka, Delfin? Ay nananatasay, purno ti bagbaga. Nakita nga ron ida. Kaslada may saan naragsak a pamilya ko naman. Anya? Nalaing mo't nga agpili di anak mo niya, nana. Adda-adagos instant nga apukom. Mabalin ka di Delfin. Pumanaw kan. Jack kayat akit kita anti kasta alangam. Pumanaw kan. Sakbay ang makaisawangak iti di mo magustuan. Gawid ako, Ador. Medyo maulawak mo ten. Sige Pards. Lalay nga ma. Tapno ada-adagos anak yo iti kaayan-ayat mo. Tapno adamot trophy. Anya ka matan, Pards. Madi mo ti kasta, Kansyaw lang tayo, Pards, ha? Pasensya kan. Sorry, pare Martin. Jay agpaiso ti kayat ko amamuan. Pudno ka di ti imbagan ni Delfin nga adda anak jay ibagbagam akaayan ayat mo ket dua pay. Nanang. Agsaw ka! Wen, nanang. Anya? Magkamot gayam! Ay jak kayat day babae. Di mo langan yam-am mo kanyak day jay. Tauray anyat mapaspasamak. Jak kaya!